Biyag ti tao. Ay, ayatan ka, Maji. Sabay ko mata maayat nakmat. Arnold, sigurado ka iti day nga ibagbagam? Laglagi pam, adda may isang anak ko iti kinabalasan. Awan problema iti dayta. Tano asino lagi tinapatagkan ka. Nakasagana akmat amang ipatag. Arnold, Ikarik, di kanto paldaangan na pulos. Agbalin kanto anaragsak iti denak. akluna, adda matriknakan ka. Tila ang pampanunutat, kat dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Amangan no sa andak akayat aparakan ka. Ngamin, addan anak ko iti kinabalasan. Siyak ti masaknan iti daytoy. Saan nga isuda? Alan na. Aklunan na kuman. I love you. Ay ayatan ka, Mat. Arnold, Agyaman ak, Maji. Ikarik, si kantula ang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiag ko. nagado ang mabalin mo nga asawaan. Ngamjay pa'y mo't addanak na. Nasingpat ni Maji nanang. Nagagait. Ken na nga to tisad na iti kumpanya apagtrab-trabahuan na. Katanya ko maita. Ha? Diyak kayat daya aparakan ka. Kababain. Kas kalamay ibusan iti babae. Basta ni Maji ti kayat ko. Ikalaysak ni Maji. Kati kasar mo ano at daurnong mo. Makamo ka. Diyak kayat apakibiyangam ti tarakan mi ababoy kinitatang mo. No balasang ti asawaam. Wan, da kamay ti aggastaws para iti panagkasar mo. Ngam no jay to pa'y matlaad da anak na ti asawaam. Ha? Makaamo kang agdiskitar iti pagkasaryo. Arnold, nailaw antan. Apay, pagbabawyam ka di tinaramid ta? Amang ano maulit tinapasama kanya. Amang ano panawan naktumat akas iti inaramid ti imo na anobyo. Jakto ramidon daytakan ka, Maji. Promise. Arabang na, nagkasarata kumapay nga umuna. Satan to inaramid ti kay kayat ta. Lading itak saan ta pa makapagkasar? Awan pa ngamin ordong ko. Ay, jakmat ngamin makaurnong ta nagbasit ti sweldo kas company driver. Naimbagan ka ata dakkal ti sweldom. Siyak ngay. Arnold, Isa nga agurnong tabay, wan? wan sa anak matkit di nga agganat apa ikasarkan ka. Agtinulong ta nga agurno. Manang, di mo itulog kasi kadag gastos para iti panagkasaryo ka ni Manong Arnold. Babae ka. Ni Manong Arnold at irumbang nga gastos ta iso ti lalaki. Saan? Jakmat kayat ama pasamak ti kasta Una, uri adanak mo, babae ka lata. Iso da ti rumbang nga gastos. Kan nadamag ko adi nakakayat ni Nana Lulit para ka ni Manong Arnold. Wan ading ko. Naamak dayta. Iso nga oray kayat nak nga ipashare ni Arnold ije balay ta. Jak kayat ti sumurot. Ta sigurado ang makangagak iti saan anasaya at iti inana. Ay, sapay na laing mo't asumautiin na tinubyong. Nadilaw pa'y. Ay, narigat ti makikabalay iti kasya klase ti katugangan manang. Nabayagan anadlaw ko dayta. Ngamjak mo't nalapdan ti bagik ading ko. Nagayatak mo't latakin ni Arnold. Ang manang, amo ka din ni Allen ti maipapan ka ni Manong Arnold? Saan pa'y? Sa anak pa'y anak kasagana amang ipod no iti anak ko iti kaaddat nobyo. Ay, kasaritam iti nasaya at amanang. Dumakdakkelan ni Allen. Maawatan namat siguro. Tulungan nakman ang makisarita iti anak ko ading ko. Tulungan nak ngagpalawag. Sige, no talaga desidido ka na makiinayat manan, adakan ka na itamanang. Suportaran kay tanyaman na pakaragsakam nga aramidan. Agyaman nak ading ko. Allen, naawatam ka din ang iti imbagakkan ka? Allen anak. Allen, sumungbat ka Maawatam ka din ni Mamim? No makinobyo kat makiasawan ton?
May salang ti daddy kanti. Allen, maawatam ko man ni mami, muwan. Ubing pa'y ti inam. Kasapulan na matikad kadwa. Nang runa inton dumakkel kan. Inton barukan, kat mga sawa kan tumatan. Ha? Nulab mo ni mamim, palubusam iti kayat ng aramidan, wan. Ito tayo ti pagragsakan na. Di ka madanagan, anak. Tanasingpet ni tatang nga Arnold. Ti agbalin amay kadwa nga amam. Nakasagana at tumakder kas may kadwa nga amam, anak ko. Oh, di mo pa'y kayat, tadagbalin nga amam, Allen. Iso palubusam ni mami masumapul iti may kadwa nga amam, wan. Tapno adda kadwa na amang ipatagkan ka. Auntie, mami, at dagayam assignment ko. Ala, ingka pa'y nga rod aramidan, anak ko. Mami, Madlaw ama di tinakam ti anak ko siya. Ay, aw-awatom latan ni Allen manang. Gagangay laang ti kasya ajar na. Siyempre, italaan na amuan na ti amin. Iso ang gagangay ti kasya reaksyon na. Ngampat siya kabayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat ng tumot laang ti amin. kikian ka man, Allen. Manang, kamaudyanan na. Naklon mo't ni Allen ni Manong Arnold kas may kadwa nga amana. Wen nga rod ading ko. Kat maragsa ka na. Gamin, agkaalaan na giti doon. Uri siya ka. Maragsakan nakmat manang. Ngamin, naklo ni Manong Arnold kas pudpud no nga anak ti kaanakak. Kat dawat ko, asapay ko ma. Tasan nga agbalbalo ni Manong Arnold. Wen nga rod. Ngam saan mo't siguro ading ko. Nasingpot ni Arnold. Saan abarumbado? Nanang, mabalin na yawid kung tinubyak dito'y palay. Ay saan? Ha? Agawid ditoy? Kat ikuyog na di anak na? Ha? Di kalagbain. Ibagbaga na giti tattao a second hand ka na di inasawam. Awan bibiyang ko kadagita at tao. Saan mo't nga isulat imang pakpakan kanyak, nanang? Apay apakibiyangan dak. Kas ka lang amin may ibusan iti babae. Ha? Basta jak kayat ayawid mo dyan nobyam ditoy. Sumapol kayo iti sabali pag naudan nyo. Saan adito'y balay? Ay, nga banti pagungungtam titan ay abak-bakutan. Ay, may stressak. Kas lag bibisin iti babae ito'y anak mo. Isulat kasta tinubyan. Kita man dagijay dua lalaki nga anak ta. Balasang tinasawa da. Ngam da ito'y matan nga Arnold. Kasla maaw-awanan. Kasla day jay mutlama ti babaen dito'y lubong. Ay na, apay ay aparitam. Isugarot ti kaya naman di baybayam. Uray, tanasing po ni Majay. Naggagat. Ha? An-anwam tagagat. No saan matan anasinaw abalasang. Ay, makapa-stress ti kastoy. Ay, agtal na ka. Di ka lagbahin ni tikas tangay bagbagam. Aguli makalata ka din. Di ka sumanao ta masair matirik na ti anak ta itikas tangay bagbagam. Adan nakasarita ka pagabangan tayo iti sentro, honey. Ha? Apay? Di mo kayat nga iji balay ti pag naadan tayo? Saan? Kababayin kami ni tikapsat mo. Adamot pamilya na ijay. Diyak kaya't ang aglulubon tayo ijay. Sige nga, Rod. Agabang tayo no kasta ti kayat mo, honey. Arnold, honey. Agriing kan. Aldawan. Awan trabahom ita ha. Nag-resign ako, nanay. Ha? Apay? Basit ti sweldo ijay. Agsapo lang iti sa bali pagtrabaho ak. Saan tayo nga ita? Maginanak pa eh. Ha? Sige nga, Rod. Sikat imakaam mo. Sige, agkuyog kamin kinaalan arumar. Idagas kon iji pagadalan da. Sa akto mapanagtrabaho. Sige, tayo turog ko may. Aganat ka, bakit? Arnold, tangay awan pa'y matrabaho. Apay no si kapay laang timang itulot kini Alan iji pagadalan da.
Tapno agdiretso akmatan iti opisina, no kas di arong warak dito'y balay. Awan matlugan nga usara ka mang itulod ka ni Alin. Bakit? Uray, motor la ko ma. Ah? Ag-commute kayo ah. Narigat. May mayat no dalugan. Awan tubot ngamin kwarta. Tagumatang ako ma. Naimbagkan ka ha, tadakkel ti sweldo. Sige. Siyak tulat tangarudan ti mangitulod iti anak ko iti pagadalan da. Ay wan, manot urnong mun ay bang ko. Bakit? Mabalintan sa amat ti gumatang itilugan. Diyak kayat akisayan ti urnong ko. Tapara iti pagadal to ni Alin day jayani. Basta agsawo ka met. Alin. Jay la anak mo ti isagsaganaan ti masakbayan na. Iso ti urnongam. Iso lang ti ayan ti atensyon mo. Kaslay di kalman. Inggatangam manan iti baro abado kun sapatos na. Angam siya nga asawam. Di mo pa may gatangan mo. Asawa anak mo ta. Bingayam kumamot ti atensyon mo. Kano mabalin. Siyak ti pangrunam a panunutin ta asawa na. Apay akas tamat ti bagbagam Arnold. Saan ka matasigod akas ta ah? Pasensya kan. Ngam ibagbagak lang tipod no amarikrik nak. Jack kayat ti agbalin a plastik kan ka. Angam nabayagan anadlaw ko dayta. Napatpatag ti anak mo. Ngam iti siyak nga asawam. Napatag kayo adwa kanyak, Arnold. Jack patyan dayta. Iso amin ti papapanan ti kwarta. Ti urnong mo. Kasano talangin ngay. Ti masakbayan ta kasagasawa. Arnold, maawatam kumamat. Masapul ang maisaganaak itinapintas ang masakbayan ti anak ko. Tasyak lang tinamnamaan na amang suportakan ko na. Kano addaman bilang kwarta, balay ti umuna nga ipundarta, saan kat alugan. Saan abali ti balay ta adu ti maabangan. Ngem ti lugan, nangina ti abang na. Numangabang ka. Ay, nagbayagan ti lugan. Awanan. Naladaw ka na iti pagadalan nyo, Alin. Saan pa, Daddy? Kan adan to siguro mo't lang inton madamdam ati jeep. Hoy, di nakawawagan iti daddy no at tao. Angkal ko nam. Ha? Ibagam ngamin ka ni mamim tagumatang iti lugan. Tapno adda usarak amang itulod kan ka iti pagadalan nyo. Ay, aglangan kan san. Ha? Ay, Jack kayat, Daddy. Ay, Uncle. Nabanuga ko na nakatakder dito yung agurura iti jeep. Pati taksi, awan. Aglangan kan, tanaladaw ka mo ilangan. Saan na pa yan naladaw, Uncle? Nasa papay. Sige lang aro din ati mapan iti pagadalan nyo. Kabaala mo, tadakil kan. Sige, Uncle. Uray sandak nga ituluden. Tadamat kakadwak nga agur-uray iti jeep ditoy. Apay Arnold. Awan plano magtrabaho. Nyat kukuam diti balay yung ay. Mangan maturog sa amil at yan mong marami din na nanakaw. Ay, awan master ka na trabaho, tatang. Ay, uray ko man dalos ka diti balay yaw. Ne, nagado ti wara. Nagado pa ti mainawan na plato di talababaw. Tatang, trabaho ti babae ti agdalos kas kada ginaw. Na, amumet ama kumikom di asawam ngagtrap-trabahaw. Tumulong ka ah. Apay di ka mabain iti asawam. Iso pati mangpakpakan kan ka. Ay na, nasing pati asawak, tatang. Dayta ti sana nakita ni nanang ka ni Maji. Nasing pati, ken nagagait. Ibagbaga na asaan anasinaw ni Maji. Ay, di mo gundawayan ti kinasingpot ni Majay. Sumapol ka iti trabaho ta kababain. Nagdakkelan ka bagay. Hanggang papakpakan ka iti asawam. Hay, nagalastik hasta karabain. Mami, ayan di sapatos ko. Awan matan iti nang ikabilang. Nagdakkelan da kita matam. Di mo makita ti sapatos mo. Mata ti agbirok, saan at ang iwat, Alin? Dita sapatos oh, dita man ay. Oh. Ha? Sa bali day ta, Daddy. Mulagat ka kidi ah. Awan am-amom nga ubing. Ala, pumanaw ka dita, Arnold. Tasyak ti mang sapol iti sapatos ti anak ko. Di mo pagpupudutan ni Allen. Gaputa saan ko ana itagtikid-kid daw ang akwarta? Pagpupudutan mo ti anak ko. Ket, anya ti kayat mo mapasamak? Kumarit kan? Karitin na kon? Ala anak ko, inkan isagana ti bag mo, ah? Tasapulog ti sapatos mo. Panawan da kami dito yan. Uwan, Mami. Alin,
Apay anabasa to'y flooring. Nagtadtad ngamin titimba nga insakdok, daddy. Ket, puna sama! Nagawan ket nga among maubingan. Inkaalaan ti map, ta imap mo. Uwan, daddy. Di nakman awag-awagan iti daddy, tasan ka nga anak. Agraraman ka mga ubing. Ha? Sorry, daddy. Ala, agunay kan. Nagginad ka nga ubing. Imala kalauna iti inam. Alin, apay ano ulimak ka? Kasla nagunag ti pampanunuta man ako. Awan, nanang. Adda ka di kayat mo agatangan, anak ko? Sige, spoil them tanagsadot nga anak mo. Gatang mamin na kayat na. Senyorito lang aro din ito'y palay. Pagatang pa pagatang. Ala, umay ka anak. Mapantay di balkon. Taijay ti pagsaritaan ta, anak ko. Saan adito'y salas? Imo yung ni Tata Arnold kanyak, mami. Di na pa yan kaya't nga awagan iti daddy. Anak ko. Kanayon nakapugkawan. Isa makigigtutak. Ala, ag-relax ka, Wan. Di ka unay agpampanunot, anak ko, Wan. Bayam, tapanunutak ana imbag. Noan niya tirumbang nga aramidak, anak ko. Mabisinak, machi. Agaw kayo di ka nagta. Subuan na ka? Inaldaw nga agbartag ka, Arnold. Kastalatan ti aramid mo. Agaw kayo di ka nagkunak. Alin? Ayan mo! Umay mo ikatante sapatos ko. Di mo disturbon ni Allen ta nakaturugan. Ringam dyan, senyorito nga anak mo. Ako pa muna trabaho mo. Di mo pa ila pagtalawan. Anya? Ala, inton bigatan ti panagsarita ta, Arnold. Inton mamunawan kan. Abay, papanan nyo nga gina. Nakaimpagi kayo, mate. Agawid kami ni Ije Balay, Arnold. Anya? Apay ngay, kutsak ngay. Panawan nak ditoy. Anya nga iti pagbayad ko ti abang ditoy. Problema mo day ta. Maji, apay kasta kamatan. Agasawa ta. Di na kumamot panawan. Lading ita. Ngamdyang kun mairusok ter aramidam iti anak ko. Kanayon mo apagpupudutan no adda di mo magustuhan kanyak. Ha? Diyak pulos pinagsawan iti agkakasakit ti anak ko. Si kanto lakit din. Laglagi pam, Arnold. Saan asika tinagtaudan ti anak ko? Ken kang runaan ti amin. Saan asika ti mangpakpakan iti anak ko? Iso nga awan karbangam amang bukabukaw ken mangpabpabain ken kuana. Sorry, Maji. Pakawanan na ko, ma. Agsinatan, Arnold. Ha? Iti mano abulan a panagdanata kas agasawa. Ado dagiti nakitak adyak kayat nga ugalim. Ha? Iso nga agsinatan. Total, saan tamata nagkasar? Maji, pakawanan na ko, ma. Di nagpanawan. Sulit ak tinagkurangak. Promise. Malaminak. Maulawak. Sakit ulak kan tintero bagig. Ay da, kasanungay da ita. Sapay awan kwarta mi iti amam. Anya nga iti pang pay-hospital mi kan ka. Manda ni nawaga ang mangitara iti ospital ka ni Arnold. Bakit? Ay kasanungatan. Awan kwarta ta. Anya nga iti pang hospital takin ni Arnold. Alangan abay-bayan ta dita. Ipadoktor ka na. Tanay sa balin ti Jarna. May remedyo ti kwarda. Tinapat agimbag ti anak ta. Ay, no apay mat ngamin ang nagsina kayo kini Majay. Imbes nga da mga sikaso kan kaita, tagsakit kan Arnold. Naa. Itataka sa pulan ni Arnold titulong. Kasta ti bagam. Di ka lagbain. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Majay. Pudnaw, asaan ka akayat ide, aparakin ni Arnold nga anak ko. Ngam saan itan? Maawat kaan balasang kao. Isa pang asim ko ma. Urnusin yaw ti bagbagiyo iti anak kao. Lading itak nana.
nga maawanin pa nagayat ko kini Arnold. Ha? Ay, maalang arod Di ka mabalin apilitan no talaga adimon kayat ti anak ko. Pasensya kayo la kumanana. Kat, kumustan ti anak yo? Nakarwar ka din iti ospital. Saan pa yung arawd balasang ko? Ngamain, adda natakwatan da sakit na. Iso nga agpaagas kan upay ijay. Anya? Ala, ano san yun nga asikaswan ti anak yun, nana? Adtoy, awatin niyo kung matitulong ko kada kayo. Ay, nagyaman akbalasang ko. Ay, dakala tulong da ito'y para kini Arnold. Hulitak, Machay. Suri, itinay-sawsawang ko iti kalabas kontra kan ka. Ala, lipatin yun day dyan, nana. Kitla dingitak mat, nadyak mapatganti kayat yung ama pasama. Ngamin, ingkarik iti bakit. At ilaangan anak ko ti pangibok-bukak iti panawan ko. Biyag ti tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng kaanakan, si kamat gayam. Ni, adamat ka duam. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag nga oras yo, auntie. Si ka, adagayam man nobyom. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala, sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray saanan, auntie. Nakababain mo. Sana bale, tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy ka anak kakanyak, Hil. Iso ang kayat ko matitumulong. Iso ang pangaasiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataar to'y nobyom, kaanakan. Saan mo't, auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo, kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkal pa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatagyo kanya, kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagan kada kayo, auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Taman pa'y akon di tulong dayjay nga antay manak ko. Kaslada kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang? Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabumakit mutten. Ay, sa bagay matkit di Sapay la kumangaraw takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla, itala makitak day jeng antim, Nabayag ngamin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawid. Nisumulagaya Agsublipay nga tayo abroad. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Jakilibak.
Kursonada nga rod nga armen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo, tainton umay manan diti balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kan kuana. Ay, sige man. Ay, agyaman balasa ka. Ne, Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, Kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. O, adoy, agdudo mga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailaan. Nakababainan na talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga rod. Kasla anak kayo matan. Agyaman nga rod, Auntie. Makaamukan nga agluto, tamaki panganak dito yan. Sakto agawid ka anakan. O sige, Auntie. Mabitla nga rod, tagluto Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarungkar, mare. Una, takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun, ada ka din trabaho ni Hil amanugang niyo manang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngamsapay kumaata makasapulan iti mabiit, tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran iti, ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apangisarkan kinihil no kayat na manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige manang, no saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apangisarkan kan kuana. Anya ka nung nga trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marie kan kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga iti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay apimanaw. Iso ajak na palutput ana imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod da pangisarkan na kan ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kan to nga agtrabaho. Taninanang tunti mga awir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan. Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kit iti mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati imanihwak, Auntie? Wan Hil. Apay, di mo kayat? Saan man, Auntie? Kayat ko. Ano san nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti sweldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, Auntie. Katno kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kit di basit ang nakadulin nga aramatan minto, Auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ta agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam, Auntie Marie, ti manihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya. Ay ka na saya at ano kasta? Tani Auntie mismo ti mangtangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga ng sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Marie. Manmano ti amo akas kan kuana. Naparabor, bakit? Umayak man, kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya tay may kayo, Auntie. At dangamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay, kaanakan? Mamuan yun to no madamdama, Auntie. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tananumuak la ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamat, Mare. Maragsa ka na kamakamamukan ka.
Sapay la ko ma, tada ito yung ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Mari. Ay kat, nagasat ni Tata Ernesto No kayatan ni Auntie Mari, bakit? Nagasat dadwa, tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid niya, ay bumaknang dantulakid di, tagpadadaan nagagayt. Agpadadaan na diskarte ti biyag. Wana, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Bara nga, sa bagay, dakkel ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Wana, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasamak. Ha? Agpaiso, tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen palasang ko. Wow! Congrats nga rod Kat agkasar kayo nga rodan tata. Uwan ko mga rod, ngam di na paimet kayat. Ala, mapanan ti tawan. Kaanon to pay ngay? Urayak no kaano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, no di na paikayat. Ay, apay pa lang itantan na. Sayang tal daw. Kastaman nga rod timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Diyak mo't kayat apilitan. Tamagan no ibabawi natin panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Anya? Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan, kanayon mo tan ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Iso apasaray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan na mo't siguro ti overtime di asawa man niya. Wana nanang. Sob-sobra pa nga rin tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antem dito balayo, balasang ko? Saan matata? Man-mano nga min ngag-text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan ije balayda. Ingkay sarungkaran. Ay, namin ano ngay bagak tay takan ko na. Agam ko na asa na matatao iti balayda. Anya? Manipod inaklon. Saan kami pa'y nag-date Apolos? Namin ano ngay bagak nga agkita kami. Ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikumda. Pati siya asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyan da ka nung agaw-awid ka ni Auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akas lang na unang tipang panunutam. Apay, ada ka di problema? Awan, Uweng, awan. Manon nga aldaw akas ta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak bay maturog ka. Nakaunong nagtipang panunutam. Kwa, banog ko lang siguro dahito Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kaya. Awatam dahito Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo man na. Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam mo. Gatangan to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldom. Diyakan mo bakit? Kasaritak tuman ni Auntie. Damagag Sana, man. amang ano sa bali ti pagawatan na, iti panagdamag mo kan na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo tanong umay ni Auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na, tapinat gantikid daw ko apa nagsarak ta, Mare. Juan, tada na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya day ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Payakas tamat ti bagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayatak. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun nung sangit. Ha? Basta aglinipat nan. Ulitak. Sorry.
Okay. Sige, bye, friend. Asino di mawagan ka, anak ko? Jigayem ko, nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo nga'y. Basta da papanan mi. Isa pakibantay yu pa'y laang taapu ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to ka sarita. Saan na dito Pang-asim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagsabi bakit. Apa yan? Traidor kayo itiikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Uweng, anyan day tangay Di bagbasa. ka naging didiam mo. At day ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw kan. Agsinatan. Tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Uweng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimadakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amari. Mabuti nga mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin nakayat na. Narukop kahil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga daytoy nga raramidam. Nagtalagak kan ka. Isadyak pulos ni namnama maramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamwag Pakawanan na ko, ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Uweng anak ko. Imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na, una yan, tanatayan at ikay man lang nakapagsarita mo't ngay mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti marigatan no agimula ka itigura. Naitabo na niyan, ti Marie, Weng. Aging ka kadiita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbali na ka na rokop. No nagpasulisog ka. Sapay kumatay ka nak iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid ka mat kada kami. Iso asike. Mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan ang maulit ni napasama. Santo na pulos. Kat agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka mat. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik. Saan na pulos? Biyag ti tao. Agpagnaak mampay diti parke. Ure kat day off ko ita. Aging ga ita. Presko pala iti panunot ko ti inaramid ni Rafi. Apay ang naramid na ti kastay kanyak. Awan mo tiyam mo ka nagbasulak. Kuna na nga ay ayatan nak. Kuna na nga ikasar na kapaman nga gawid. Ngaman niya tinaramid na. Simbangpat nga da kadwa na babae. Katumadanin ti kasarda. Nagsakit tinaramid na.
Saan? Saan arumbang agsangitak? Tawan mo ti rumbang ikamat ko kan ko, ana. Tikit di pagyamanak. Nasinawak lata. Nga ore upat atawan anagayan ayat kami. Agtugawak man pa diti bakante atugaw diti sirok ti pine tree. Ado ka na yun ti tao dito'y Agsapa man wano rabi. Saan na mauawan ti tao dito'y. Oh, aginahad ka magnanak ko. Di kagtaran. Nag-cute mo't tan na ita nga ubing. Oh, di kagtaran anak ko. Madlaw nga agsursuro pa'y laamag na. Iso apasaray may patugaw. Naglukmag. Siguro, nasurok lamay sa titawan na. Ayan nga tati inana. Apay atimat laaman na ti kadwana. Oo, naman yung anak ko. Dito. Dito talae. Sana tila papanama, ha? Ani, agturungan dito ti ubing. Oh, makita. Naidugmam ka na anak ko. Ala. Umay ka, Juan. Sunan, Juan. Gusto na anak ko. Gusto. Ani, kumarayo ti ubing kanyak. Kasla kaya't natagpaubba kanyak. Ay, saan anak ko? Saan ani mami dayta? Sa bali. Ala, mapantanwan. Ala, kasta una asangit ti ubing ako mitkita kanyak. Kaasimat. Mister, mabitlaang. Ha? Kumarayo ti anak mo kanyak. Kaasimat. Ubag pa'y laan. Ha? Ne, nakababain mo, miss. Alakit din. Kaasi ti anak mo. Ala, umay-kan, baby. Alan, mister, kaya't na ti umay-kan niya. Sige. Mapan ka nga ro din, anak ko. Makitam, si Mardengan ngagsangsangit. Ipagarup na siguro asyak ti inana. Loko ka, anak ko, Apay, mamim dayta aya. Sa bali. Ala, umay kan. Ala, di na kamutan kayat, mister. Imarakop mat kanyakon. Reka, anak. Kababain ka ni madam. Umay kan, Wen. Agawid tan. Alan. Mister, di mo pilitin o di na kayat. Tane, kaasimat. Nakababain kan, miss. Pasensyaam la ko man ti anak ko. Awan anyaman na. Ala, itulod kayo ni Jibalayo, sir. Taga-ano kayo kadi? Taga dito'y kami mutlaan. Ha? O sige, itulod kayo tapno saan nga agsangit ti anak mo. Saanan, miss? Nakababainan. Agsardang tumot lang agsangit day tayo itong madamdama. Basta itulod kayon. Masyanak namin talaga diti anak mo. Ay, pagluganan nyo kadi nga agawid. Adalugan mi. Impark ko iti day abanda. O sige, intay nga roden. Makiawid akpay laang ka na kayo Tane, kaslamat kimputin at kati anak mo kanyak. Dinan kaya ti umibat. Nakaturugan ni Rika nga anak mo, sir. Mabalin ko siguro ti agawid. Agyaman ako unay kin ka, aloha. Ulitag ti agkid daw iti pasensya kin ka. Ayos laang, sir. Mas daawak laang. Ape akasla na atap ti anak mo kan ka. Kasangsangpet ko ngamin manipod abroad. Sikog payladay di asawak ti anak ko, idi pinanawak ida. Ha? Daydi? Kunam? Kayat mo asawan? Balo ak, aloha. Natay ti asawak ang nagpasngay. Ha? Kastagayam. Iso ka di ani nanang mula ang tinadanon ko diti palayo, sir? Wen. Mabalin ka di. Pulan ko malatan. Di nakawagan iti sir, please. Umay ka. Agmerienda tayo, pay. Sakan to agawid. Apaman amalpas kang agmerienda. Itulod ka iti pagababangam.
Ni, malaman gaya man. Panag-aawid manan. Isimpa akong nagiti. Ni Polan. Hello, Polan? Aloha. Dismissal mon. Saan ka di? Wen, apay ka di? Ada kami kaniri kang anak ko dito ruwarte opisina yo. Urahin da ka. Ta itulod da ka iti pagababangam. Ha? Ala, Di ka nagkadkad, please. Namiss na ka ti anak ko. ha? Sige, mabit lang nga Ruda. Rumwara kong dito office. Ay, kababaeng. Balasang ka. Nga madamit putot ti mga sawakin ka. Wen nga rod kababaen. Amang ano ibagadang agbibisin ka iti lalaki. Jay mo't apadam a single ti pilyam, aloha. Nakapimpintas ka. Ay ayatag ni Polan, nanang, tatang. Kat napatagmot ng tiputot na kanya. Minamaag day ta. Di ka ka di aggaganat ang makinubyaw. Taubing ka pa'y may taloha. Urayam tayo umno aparakin ka. Apay, kayat mau ti mais istorya dito'y lugar tayaw. Amumutin na kiti tattaw dito'y lugar tayaw. Basit lang makita da. Kit umanay na pagpiyastaan da, pag-iistoryaan. Makisina ka niti bagbagam anobyom. Di ka agganat a makinubyo. Taamok nga adapay sa bali amas nasaysaya at ngam dayjay alalaki. Agnaid kan dito'y balay mi, aloha. Anya? Saan tapay mata nagkasar? Pag naadanak dito yan? Pumanawak mo't laeng, aloha. Agsubliak iya abroad. Tapno may saganaan ta na imbag ti masakbayan ta. Polan. Oh, di ka agliday. Agsubliak mo't laeng. Iti panagsublik. Agkasartan ton. Dakkel to mo't tiniri ka. Isunton ti flower girl, ito nagkasarta. Polan. Kiti kayat ko, dito yan balay ti pagnaadam, aloha. Tapno adakad kadwa dananang kanti anak ko. Sige, nukas na ti kayat mo. Di kagdanag. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ay, nagmayatin adang ganday ta nga imbagam, aloha. Agyaman kit makunak asya kung ti kagasatan a lalaki dito'y rabaw ti daga. Gapotakaskin ka tinangayat kanyak. Ay-ayatin ka, aloha. Urayam ti panagsublik. Taagkalay satan ton. Kasla ka ano laday di pa nagsubli ni Polan ni abroad. Ita, umadan imanan ti pa nagawid na. Saan ka di, aloha? Wan nga ron, nanang. Kanayon na nga ibaga kanya kiti cellphone. Nga agkasar kayo kano, apa man na sumangpet. Wan, nanang. Kat pakaragsakak na ita. Ay, agyaman ak. Aloha, balasang ko. Nakitak no kasano ti kinaanos mo iti apokok. Kaslapudpud no nga anak ti pangibilbilagam kankwana. Napatagan kanyak ni Rika, nanang. Kasladyak kayatan ti maisina kankwana. Ay, mas kay kayat nakapayan ngam siyak alola na. Mami pa yan ti awag na ka. Wan nga ron, nanang. Kat pakaragsakak launay adang ganday taken kwa na. Nanang, kadwak ni Polan, aday di salas. Umay ka numakisarita kada kayo tagkasar kamin. Hay, numabalen. Jak kumakayat asangwan. Uray ni tatang mo, di na kayat asangwan. Tadimi kayat amanugangan dayjay alalaki. Nanang, please, maawatan dak ko ma. Ay ayatak ni Polan.
Kaya't kumutin nga agsimpa kami. Ala. Makaammo ka nga rod. Desisyon mo dayta. Daddy, kaya't ko ti agbalin a nurse. Sige, lalay nga mga rotag eskwela, wan? Wen, Daddy, promise. Kat no may saakton a doktor, agina na kayon tumeten. Mala, tinapatag, makalpas ka, anak ko. Itad mo man ka ni mamim ti cellphone, anak ko. Wen, Daddy, Mami, kaya't na kayo kano ang makasarita ni Daddy. O, adto'y ti cellphone. Agyaman anak. Hello, Polan, Lakay, kumusta kan? Kaano ti awid mo? Diyak pa'y lamay baga, bakit? Palpasek pa ti panagadal ni Rika. Sapay kinaners ti kayat napagbalinan. Isungarod mo ti kayat na. Kapilitan nga ro da diyak pa'y lagawid Tani, nagastos ti kayat ti anak ta kurso. Ala. Ay, naimbaglakit din, tanda ni Rika nga anak ta. Uwin nga ron. Pasensya kan bakit kasano ka na makabukal tayo ti anak. Kat saan tamod ngamin agdindin na. Ala, sana bale. Adamot ni Rika nga anak ta, Polan. Tinapatag, agan-anad ka dita, wan? Uwin bakit? Uray da kayo. Sige nga Rodan, tagtrabaho ako. Bye! Bye, Lakay! Kablaawan da ka, anak ko. Nakalpas ka mutlangan, iti panagadal mo. Agyaman nak, Daddy. Ipatpatag kayo ka ni Mami. Kastamotin ka da, Lola. Ay na, ipatpatag da kamat anak ko. Mami, thank you Oray saan asikati mismo ang nagtaudak. Imbilang nakakaspudpud nung anak mo. Nagtanok ka nga ina. Mami, I love you. Ay na, sika talaga. Pagsangitan nakmanan ako, nak. Balasang kan, di adal ka pa yan. Sigurado, may sinakan ka na kami. Tay jay mat-abroad ti kaya't mapagtrabahuan. Please, Mami. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Kaya't kayo nga ipaayan iti napintas a panagbiag ka ni Daddy. Isaabayan nyo nga umadayuak, Mami. Tasapulak tigasat ko iti sabali a pagilian. Anak ko. Maturog tan, aloha. Rabiin. Maikawak iti kawanan ti anak na iti puderta. Polan. Anda ni ti adayo a lugar. Mairwam kan tumutlaeng, bakit? Anya nga rod. Talaga akasta Dinapatag. Tatamot tiyag din na itan. Saan tan nga agsina? Tati kayat di anak ta. Saan ta kanon nga agtrabaho? Agrelax talaangan. Talaga balasan nga dyan, anak ta. Kasla kaano lang idiubing ako markarayo kanyak. Ita, nananayon na balasang. Makapalagip tinapalabas. Uwan nga ron, bakit? Diyak ni namnama. Ang makasapulak iti managayat nga asawa. Kun ina ti anak ko. Ulitak ti agyaman kin ka. Aloha. Sikatin ang kumpleto iti kinatao mi iti anak ko. Agpadatalaan. Si kamot tinang isubli iti sigo da kinaragsak ko. Da kayo iti anak mo. Nga anak ko matan. Ipatpatag kayo na iti anak ta, Polan. Ipatpatag da kamat. Bakit?
Biyag ti tao. Agyaman nak, tay manugot ka nga kita tayo dito yung restaurant. Sylvia, Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak nga kita ta ita. Naka-order ka ka din. Juan, orayan talahang ta iluto da ka no, pay. Kaslan na liday ka. Ada ka diti pareko? Kuang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas anawas. Awanan gastusa. Day talaga, yam. Di ka madanagan. Ikan kay ti kwarta inton madamdama. Agyaman naklaunay, Lauro. Makasapulong ti kwarta. Di ka gad-gad nga masidag kanya. Saan aparekot ti kwarta kanya? Awan samot ni nanang mo dito'y balayaw, Diyos, apok. Adda ka din na panan na. Itay pelas dos iti malamarimwar. Ngam aging ga ita. Saan pa nagawid, Lola? Sa dino tinapanan na ya. Tsak amo, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat uray klatan. Apay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Adda ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak mo day. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag-text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwa na kat. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tagsarita kami anya. Wan, Lola. Ibagak to ni nanang inton sumangpait. Nanang, narabyan ka man. Juan, tanag-date kami ngamin itinopyo. No kasta? Adagaya man nobyum, nanang? Juan, bak nang day jay. No kasta? Saan na masapol magtrabaho ta, nanang? Saanan kabailan na nga itid ti masapsapol ta. Ay gayam, adati in take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginain na restaurant day ta, nanang. Juan syempre, kas na ko nakitay, bak nang tinobyok. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsalod-sudan na, no kahit mo ti patangdanan ken kwa na. Tada ko makano ipaaramid na ken ka. Saanin iti anya pa'y laaga po ang makipurdiya da tao. Kat adamot ng timang suporta ka data. Oh, kita ang ti wallet ko. Aduman ti kargana. Ayun, nanang. Anya ti kayat mo ang merienda, Mari Eden. Ne, ilibre na kaya Mari Silvia. Wan, siyak ti makamo. Ne, adda nga rod pagbayad mo. Adda ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita ang ti wallet ko. Ado ti kargana. Ne. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel a kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta anakitam. Intad dala ang kanya. Sigurado ka Wan, ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo ang merienda ta ilibre ka. Agawa tani, adda pa'y papanak no madamdama. Nay, naimbagman ta na kaumay ka, Silvia ka nakan. Napan kayo kanumot ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay wan, anda ko mga rodi paramid ko kan kano kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na day dyan. Ay, adda nga ta di ta balay da. Wan, ante, adna. Pasensya kayon tamanipod ita. Awanin planok ang makipurdiya pa'y. Si kaman ti purdiya, Eden, balasang kaw. Agdala ko maipadalos ko kahit. Ay ka, wana na. Mabalinta sa anak matabisi ita. Saan ka no mga minamasangon ni Silvia nakakak ti makipurdiya? Ay na, kasano kat adon ti kwarta na day kumarek, nana? Ado ti kwarta na.
Una na. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwarta na ngay. Kat saan mga agpaw-paw it JX na? Diya ka mo, na. Di namot kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwarta na. Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasaman, mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Aywan mare. Saan laang asikat, mare? Nanginapay ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga ti kurso di anak mo. Engineering, mare. Ay, adan to nga rod, engineer nga anak mo, ano kwa? Ayun na, mare. Agorayak laang iti mano atawan. At damat tanti engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y mare. Uri saan ka ngagtrabaho kat mapagadal mo latta di anak mo. Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kun ti makaam mo, anak ko. Adapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kun ti mangipamuspusan iti dayt na. Di ka madalagan, anak ko. Basta saysaya atam ti panagadal mo, ha? Wala nang. Di kay madanagan. Saan kumat abaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwarta ken kuana. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agyaman na kiti oras mo, Sylvia. Awan anyaman na, Lauro. At iti kwarta, adaw-dawatem. Sobrang samot da ito eh. Awatemon, para kin ka talaga da itang amin. Inton maminsan tumanan, ha? Wen, i-text kang to, no kasano. Wano saan? Sikan to text ka niya. Wan, ala, agsaganak nga rudan. Tanasken nga agawid na sakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idinaminsan nga aldaw Lalaki? Adaya mo? Ni Lauro dayjay, saan ka di? May isa kadagitibak ng akabaranggayan tayo. Shh! Tangiwat mo man mat, mare. Agpudno ka man, mare. Adda ka di relasyon nyo iti dayjay Lauro? No addaman relasyon mi, awanan bibiyang mo iti dayt na, mare. Ay, isumot lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samot dayjay baknang. Panunutam no anya ti kayat mo a panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar alamidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigrigat, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, adda problemam iti relasyon mi kin ni Lauro, mare. Ay, kwa. Kasta talaga ti piyag. Rumbeng lang nga agbalin tayo a praktikal ita a panawan. Grabe mat dayjay ako, mare. Manakibiyang. Sino, nanang? Dayjay amari Eden umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, uray sa anak nga agtrabaho kat addalat ta kwartata. Mapagadal ka pa eh. Managapan mo't gayam ti gayim mo, nanang. Umapal talaga. Taaging gaita kat agrigrigat latta. Iso asika, lalaingam, tapno makagraduar ka. O, kita ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. Wan, nanang. Mano abulan langan kitag turpusak matan. Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyagta, anak ko. Ken nakarkaro nga apalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta, nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya di nanggag ko asayang gusang. Ada kano karelasyon ni Silvia abak nang diti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kwa nana. Pudno ka day. Ay,
Uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Kwa, ni kano Lauro. Nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Diyak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakaan. Apaya kas tamot ti bagbagayo, anti. Di pa nakirelasyon mo ken ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay na anti aya, practical ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan. Proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wana anti, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di anti, no imay kayo, tapno sermonan daklaan, mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tanumaamuan ta asawa ni Lauro dayta, ang mga nonya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, anti? Di na kumapay maamuan, tani, agad-adal pay lang ang di anak ko. O madani matkit din ati graduation na, ngam kasapulan mi pay ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka may. Adal ka di ti masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula maya. Sika, numano ti kabaalam nga itad. O sige, kita ta nga ron iti sigon at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye. Silvia Mare, agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo ken ni Lauro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan tintero asa nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo. Amangan no mabuli. Nalaing ataot ni anak ko, Mare. Saan abas na agpa-apekto day dyan? Ay na Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden, talaga kontrabida ka. Amo ka, umapal kayo kanya, gaputa uray kastuya, ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita, legal da nga agpaiso nga asawa, ngam agrigrig at damat. Nakagraduar kamot laangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo nanang. Saan ka makaturupos iti panagadal ko? Anya nga yan ti plano, manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agboard examak. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan, mayat day ta plano, manak ko. Mabalin yun asinaan ni Tata Lauro nanang. Kasta talaga ti plano, kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwarta na. Pangaasim tasardengan na kamin, Lauro. Anya? Jakon kaya tagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Itata nakaturuposan ti anak mo. Kasta mo ti ibagam. Ulitak, jak kaya tagbalin akabit. Kayat kun nga urnusan ti biyag ko. No kasta nga ron, isublim ti kwarta ngayon inted ko king kaide. Itian niya aga po. Nabayadak moten dagiti inted mo a kwarta. Saanen amasapul abinsa-binsaak nga ibaga dagiti imbay bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay. Ada sorpresak para kada kayo nanang. Anya day ta, anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ha? Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin nanang. Iso ti display iti sangwanan ti balay. Wala, tapno makita dagiti lumablamas.
ken maamuan da amay sakan nga engineer, anak ko. Motor mo ka ditiin sangpot mo, anak ko. Wala nang. Ay katmayat nga rod tadda service mo. Ay wala nang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni kan Auntie Eden. Hindi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Tayti balay ti sumaruno ayor nungak nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakkel balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, maanak ko. Mabalin mo at nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagaran akon nga agnaid iti dakkel ken napintas a balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O nanang, marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanamayan? Berti ti gayem ko nanang. Agpanay swimming ka no. Ana, awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka man. Agyaman ak nanang. Di ka matanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan ka maturog ijay? Alaam-laangan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpet mo. Wen nanang. Ay, asino mat dayto nga awag nga awag. Amuna apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino dayto Hello, madam. Ha? Asino dayto Madam, anak yung katitagnagan iti Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung ma'am. Anya? Saan? Saan apod na dayta? Sa dinutayan na. Diyos, anak ko. Apay ngayong bati nakmatan. Nakakaasimot anak mo ka, anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, auntie. Diyak kon mapagsusurot ti panunod ko. Diyak pulos ni namnama mapasamag ti gasto Ay, anya ti ko na dagiti nagimbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? O, auntie. Nakainom talaga po iti birth yan. Ay, una yun, tigas-gas at anak mo. Kaano lang nga naggraduar, ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tibkar ka anakan. Masapul asarang temdag iti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Silvia? Diyak pa'y amo, Mare. Diyak makapagpanunot, anay mag. Aging gaita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaiso ng anak ko. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak ang muno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayem ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga agtrabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no adda pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong dito'y balay mo. O anya, kaya't mo tawagak di gayem ko? Ala, sikat ti makaam mo, Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito'y simbahan. Tapno umay agdayaw, kan agkidaw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panakikamalalak. Kan iti kinalastog ko, iti kalabas. Ikarik adya kun ulitan day jay ngayon aramid ko. Kat agbababawi akon. Katagyaman nak, tainikan nakpay iti gundaway ko ngagbalbaliw. Dayti nga rod ti dawat ko. Itinagan ti ama. Anak,
kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kundi ti simbahan. Adumat lat tagayam ti umay agkararag dito iti kastoy nga oras. Aguray ka. Ti naka-wheelchair iti ruwar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kung nagtupay kat asika, naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut akon. Manipod na atake. Anya, Imay kakadimat nagkararag. Wan, Lauro. Imay kamet nagkidaw iti pamakawan iti Apo akas kanyak. Wan, Lauro. Agpada ta. Kanayon nak nga umay dito simbahan. Kanuray na daki di balay. Kanayon di panagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapu iti nagbasulak iti kalabas. Wan, Lauro. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundaway tangag balbaliw. Kat asino nga ro ti katnuam. Jaya pukok. Iso timang koy-kuyog kanyak. Nakapsut mo't tanda asawak. Iso nga dala ang matiti balay. Sige nga rod, Lauro. Panawan ka na. Kat pagyamanak mat ti aduan ay tultulong mo kanyak iti kalabas. No pa'y basol day diyang inaramid ta. Pagyamanak lat ta dagiti na itultulong mo kada kami nga agina.